Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Spiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu li mħabbat Alla u l-għaqda fl-Spiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tfakkarna fil-Qaddis San Ġosafat, isqof fil-Knisja tal-Lvant, li ħadem ħafna għall-għaqda fl-istess Knisja. Kienu żminijiet diffiċli meta il-Knisja tal-Punent u tal-Lvant bdew jinfirdu u allura rrid jaħdem b'qalbu kollha biex jerġa' jkun hemm il-għaqda u l-paċi. Imma kellu jħalli ħajtu wkoll għall-istess raġuni. Ejjew nitolbu l-Mulej li aħna nħobbu l-għaqda u l-imħabba u li nagħtu ħajjitna għal din l-istess għaqda u imħabba fil-Knisja. Npoġġu fuq l-artal tal-Mulej l-intenzjonijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Anqal Mulej fil-Knisja tiegħek l-Ispirtu li bih imlejt lil San Ġosafat biex taħajtu għal-merħla tiegħek u bit-talb tiegħu qawwina bl-istess Spirtu ħalli ma nsibuhiex bitqila li aħna wkoll nagħtu ħajjitna għal ħutna. Bik b'nek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lil Titu. Aziz, intallim skont id-dottrina sħiħa li x-xjuħ ikunu rżina, aqlin, serji, meqjusa, sħaħ fil-fidi, fl-imħabba u fis-sabar. L-istess in-nisa xjuħ għandhom iġibu ruhom kif jixraq lil-nisa qaddisa. Ma jqassux fuq ħadd ieħor, anqas ikunu l-sira tal-inbit. Għandhom jalmu t-tajjeb biex hekk iderru lin-nisa żgħażagħ, iħobbu lil żwieġhom u lil uliedhom. Ikunu meqjusa, safja, nisa tad-dar, twajba u obbedjenti għal żwieġhom, ħalli l-kelma ta' Alla ma titkasbarx. Hekk ukoll ħeġġeġ liż-żgħażagħ biex ikunu meqjusa.
Qis li inti nnifsek tkun f'kollox mera ta' bniedem li jagħmel it-tajjeb, bniedem ta' dottrina safja, ta' serjetà, li għandu kelma sħiħa li ħadd ma jsib xi jgħid fiha, sabiex kull min jeħodha kontra tagħna jibqa' mħawwad billi ma jkollu xejn ħażin xi jgħid fuqna. Għax deret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni lill-bnedmin kollha, it-trawwima nwarbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tieba f'dan iż-żmien u nistennew it-tama ħinja u d-dera tal-glorja tal-Kbir Alla u s-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. U li tali ilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih, poplu mħeġġeġ għall-emil it-tajjeb. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Afda fil-mulej u għamel it-tajjeb, għammar fl-art u tgħix b'moħħok mistrieħ, qiegħed fil-mulej l-għaxqa tiegħek u jagħtik dak li tixtieq qalbek flimkien. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Fi ħsieb il-mulej il-ħajja tat-tajbin u wirthom jibqa' dejjem, il-mulej isaħħaħ il-mixi tal-bniedem, iwettqu u jitaxxaq bitriqtu. Flimkien, is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Dbiet mill-ħażen u għamel it-tajjeb biex tibqa' tagħmmar għal dejjem. Il-ġusti jirtu l-art u jagħmru fiha għal dejjem. Flimkien, Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Jekk xi ħadd iħobbni, ħares kelmti jgħid il-mulej, u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal: wieħed minnkom ikollu għaddej qiegħed jaħrad jew jira. Meta jidħol mill-għalqax se jgħidlu: ejja qisha woqgħod għall-ikel? Jew lestili x'niekol, ilbes il-fardal u newwilli sa ma niekol u nixrob jien u mbagħad tiekol u tixrob int. Jaqgħu se jrodlu ħajr il-qaddej talli jkun għamel li jordnalu. Hekk ukoll intom meta tagħmlu kull ma tkunu ordnati għejdu aħna qaddejja li ma niswew għal xejn, għamilna biss dak li kellna nagħmlu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. L-ewwel reazzjoni tiegħi meta kont nisma' din is-silta tal-Vanġelu kienet tkun bravo għalina ħej. Għaddejja battala ma niswew għal xejn, mhux hekk? Allura dak li nagħmel, dak li ngħid, dak ma jiswa xejn. Daqshekk. Għaliex dan il-Vanġelu huwa Vanġelu li jaqta' fil-laħam il-ħaj biex ma jħallix rasna tikbrilna. Jibbaża ħafna fuq l-umiltà, il-lejaltà lejn il-qadi ta' dmirijietna. Meta qed naqdu dmirijietna, aħna qegħdin nagħmlu dak li hu mistenni minna. Meta qegħdin naqdu lill-oħrajn fil-vokazzjoni tagħna, fil-ħajja tagħna, fix-xogħol li nagħmlu mal-oħrajn,
Aħna irid ikollna dik l-umiltà li mhux għax qed nagħmel dil-biċċa xogħol jiena niswa aktar minnek jew inti ma tistax tgħaddi mingħajri. Meta jkollna din l-attitudni ta' li jien niswa aktar minnek għax qed nagħmel dil-biċċa xogħol jew li jint ma tistax tgħaddi mingħajri għaliex inkella ssib ruħek darek mal-ħajt, hemmhekk ifisser li jint qed tħalli rasek tikbirlek. U allura Ġesu illum irid ipoġġina fuq il-linja it-tajba. Ngħidu bl-Ingliż the right track. Biex żgur ma tikbrilniex rasna. Irid ikollna dik l-umiltà li aħna għaddejja tal-mulej fl-għalqa tiegħu. Aħna qed nagħmlu dak li hu mistenni minna u xejn aktar minn hekk. B'dana kollu dan il-Vanġelu ma jfissirx li aħna ma nkunux rikonoxxenti lejn xulxin ta' dak li nagħmlu. Jiġifieri żgur mhux qed jgħidilna Ġesu li aħna għandna nikkmandaw lil xulxin b'awtorità, b'ċertu awtorità li tissopprimi l dak li jkun, jiġifieri tbaxxi lil dak li jkun. Żgur li le. Imma li aħna meta qed naqdu dmirna ma nissuppervjawx, ma naħsbux li rasna kibritilna. Dak qed naqdu dmirna. Però min qed jirċievi s-servizz tagħna ukoll irid ikun rikonoxxenti għal dak li aħna qegħdin nagħmlu. Dina waħda tikkorrispondi mal-oħra. Waħda tgħix mal-oħra li jien naqdi dmiri li inti tapprezza dak li qiegħed nagħmel. Li napprezzaw il-xulxin, li nirringrazzjaw lil xulxin. Imma ma nippretendux minn xulxin la għax jien qed nagħmel dil-biċċa xogħol aħjar minnek u lanqas int li qed tgħix miegħi tippretendi minni li bil-fors irrid naqdik qisni skjav. Aħna rridu ngħixu ħajja tajba, ħajja sinċira. Dik l-istess ħajja li San Pawl fl-ittra tiegħu lil Titu qiegħed kontinwament iwissih fuqha. Bdejna l-bieraħ naraw din is-silta dawn is-siltiet mill-ittra ta' San Pawl lil Titu u llum ikompli San Pawl kif għandu jġib ruħu dak li jkun fil-Knisja imma anke fis-soċjetà. Dik il-kelma xjuħ, ix-xjuħ għandhom ikunu irżina, għaqlin, serji, sħaħ fil-fidi, fl-imħabba u fis-sabar. Tfisser presbiter, the elder, dak li huwa għandu l-aktar responsabbiltà. Meta aħna jgħidulna fathers presbiteri lilna, dak li qed ifissru wkoll minna li aħna mhux għax-xjuħ bil-fors fl-età għalkemm nikbru wkoll fl-età bħal ħadd ieħor u kulħadd jikber fl-età, imma li jien għandi nġib ruħi ta' matur, li jien għandi nġib ruħi ta' persuna li verament tistħoq ir-rispett ta' dak li jkun biex inkun nista' nkun ta' servizz għal dak li jkun. U allura San Pawl ikompli iwissi kif għandha tkun l-imġiba tagħna lkoll, imġiba rżina, imġiba meqjusa, imġiba tajba, safja, li għandha tkun ukoll imħeġġa dell-imġiba mill-mottiv ta' ħajjitna, mill-opinjoni ta' ħajjitna li aħna qegħdin għas-servizz. Kollox jitkellem illum kemm il-Vanġelu, kemm San Pawl, kemm aħna u kif aħna għandna nġibu ruħna bejnietna. Bla ħadd jissuppervja, bla ħadd jaħseb li huwa aħjar minn ħadd ieħor, bla ħadd jaħseb li ħadd ieħor mingħajru ma jgħaddix, imma li aħna inkunu ta' servizz u ta' qadi għal xulxin fl-imħabba, fis-serjetà, bil-grazzja tal-Alla l-imbierek. Ejjew issa npoġġu fuq l-artal tal-mulej l-intenzjonijiet tagħna u t-talb tagħna. Għall-Knisja mulej biex dejjem tibqa' taraf maż-żminijiet is-sejħa li int qed tagħmilha
li tkun knisja waħda poplu wieħed taħt raj wieħed għal xhieda sħiħa fid-dinja madwarna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal mexxejja tal-ġnus biex jarfu li s-servizz li jagħtu fit-tmexxija għandu jkun servizz serju ta' mħabba biex il-bnedmin jgħixu fil-ġustizzja u l-paċi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal kull min huwa għaddej minn momenti diffiċli f'ħajtu biex skont iċ-ċirkostanzi ta' ħajtu, ta' ħajjita, jifhem li l-mulej huwa preżenti, qiegħed hemm u ma jaqtax qalbu, ma taqtax qalba minn dak li jkun għaddej fil-ħajja tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżis mejtin tagħna f'dan ix-xahar b'mod speċjali niftakru fihom biex huma wkoll li fil-ħajja aħna nemmnu li ppruvaw jaqdu ħajjithom b'servizz mill-aħjar li jistgħu hekk issa jgawdu l-mulej fid-dawl ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej biex aħna nkunu nies li verament mimlijin bl-imħabba tiegħek naqdu b'servizz ta' mħabba lill-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin nagħmlu quddiemek. Fuq l-eżempju tiegħek stess, Ġesu, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju tifħir u l-glorja ta' ismu ħtiġiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla taħnina bla tarf, sawa fil-barka tiegħek fuq dawn l-offerti u wettaqna fil-fidi tiegħek li San Ġosafat stqarra sa bit-tixrid ta' demmu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Ġosafat, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-għerf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li għamillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, intlajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek.
biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġarat il-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rraddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu l-Isqof Anton u mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżies tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini Mqazza l-Om Talla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġosafat, San Ġorġ Preka l-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Mimlijin ħeġġa u mqabba li ġejjin mis-sens ta' qadi għal xulxin għax aħna l-koll aħwa u li l-istess missier nitolbu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lin u ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej, minn kull deni, ħatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek. Inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej
tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb insellmu u nagħtu l-paċi x'xulxin l-ewwel. Ħaruf Talla Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. danu l-ħaruf Talla danu li neħħi id-nubiet tad-dinja ħen jinaħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Murej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina mulej li din il-mejda tas-sema timlina bl-ispirtu tal-qawwa u s-slim biex fuq l-eżempju ta' San Ġosafat bil-qalb kollha nagħtu ħajjitna għal ġieħ u l-għaqda tal-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fiħdan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna il-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna.
Illum stali napprezzaw ix-xogħol imprezzabbli li tagħmel Fondazzjoni Sebħ u fil-waqt li qegħdin fuq l-adba tal-ġublew tat-tama. Inħoss li rebranding u x-xogħol li qed jagħmlu u li joħolm li jagħmlu fiż-żmien li ġej Fondazzjoni Sebħ qed jagħti tama, qed jagħti sinjal konkret ta' tama lil tant persuni li se jkollhom bżonn jew qed ikollhom bżonn jużaw is-servizzi tagħhom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana isma tal-btana, eħlesejna wieqaf magħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna. Għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġena l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tad-dibatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għereq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma tal-btana. Dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
يكون تدين كيف في السماء كده في الأرض. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم، اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنوحات علينا، ولا تدخلنيش في التجريب، إذ دهلسنا من الداني. آمين. سليم عليك ماريا بجراتسيا ممليا الملايميك امبيركاينت فوست النساء امبيرك الفروت الجفتيك جسو. قديسة مريم مع تلابالينا متنبين السوفسيات الموتانا. سليم عليك ماريا بجراتسيا ممليا الملايميك امبيركاينت فوست النساء امبيرك الفروت الجفتيك جسو. قديسة مريم مع تلابالينا متنبين السوفسيات الموتانا. سليم عليك ماريا بجراتسيا ممليا الملايميك امبيركاينت فوست النساء امبيرك الفروت الجفتيك جسو. قديسة مريم مع تلابالينا متنبين السوفسيات الموتانا. آمين. سليم عليك ماريا بجراتسيا ممليا الملايميك امبيركاينت فوست النساء امبيرك الفروت الجفتيك جسو. قديسة مريم مع تلابالينا متنبين السوفسيات الموتانا. سليم عليك ماريا بجراتسيا ممليا الملايميك امبيركاينت فوست النساء امبيرك الفروت الجفتيك جسو. قديسة مريم مع تلابالينا متنبين السوفسيات الموتانا. آمين. سليم عليك ماريا بجراتسيا ممليا الملايميك امبيركاينت فوست النساء امبيرك الفروت الجفتيك جسو. قديسة مريم مع تلابالينا متنبين السوفسيات الموتانا. سليم عليك ماريا بجراتسيا ممليا الملايميك امبيركاينت فوست النساء امبيرك الفروت الجفتيك جسو. قديسة مريم مع تلابالينا متنبين السوفسيات الموتانا. سليم عليك ماريا بجراتسيا ممليا الملايميك امبيركاينت فوست النساء امبيرك الفروت الجفتيك جسو. قديسة مريم مع تلابالينا متنبين السوفسيات الموتانا. سليم عليك ماريا بجراتسيا ممليا الملايميك امبيركاينت فوست النساء امبيرك الفروت الجفتيك جسو. قديسة مريم مع تلابالينا متنبين السوفسيات الموتانا. آمين. سليم عليك ماريا بجراتسيا ممليا الملايميك امبيركاينت فوست النساء امبيرك الفروت الجفتيك جسو. قديسة مريم مع تلابالينا متنبين السوفسيات الموتانا. Gloria al Messiero Liben والسبيرتو سانتو. كيف كمل بدو استو دايم ويبقى الدايم تدايم. آمين. ماريا سانتيسيما ورينا لي انت يومنا ليك اسم الطبطانة داك اللي اتولدت علينا ريتكن ابنك بانا وجسوا اغفر لنا ذنوبيتنا حرسنا من نار الانفرن خل جنة الارواح كلها ووين داوك الاكتر اللي عندهم بزون الحنينة تيك. التالت مستيرو تدبطية متى سينو تنجو كريستو كان انكورونات بالكورونا تالشوك. مسيرنا اللي انت في السماوات يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون تتنت كيف في السماء كده في الارض. خبزنا كل يوم اعطينا اللوم، اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنوحات علينا، ولا تدخلنيش في التجريب، إذ دهلسنا من الداني. آمين. سليم عليك ماريا بجراتسيا ممليا الملايميك امبيركاينت فوست النساء امبيرك الفروت الجفتيك جسو. قديسة مريم مع تلابالينا متنبين السوفسيات الموتانا. سليم عليك ماريا بجراتسيا ممليا الملايميك امبيركاينت فوست النساء امبيرك الفروت الجفتيك جسو. قديسة مريم مع تلابالينا متنبين السوفسيات الموتانا. آمين. سليم عليك ماريا بجراتسيا ممليا الملايميك امبيركاينت فوست النساء امبيرك الفروت الجفتيك جسو. قديسة مريم مع تلابالينا متنبين السوفسيات الموتانا. آمين. سليم عليك ماريا بجراتسيا ممليا الملايميك امبيركاينت فوست النساء امبيرك الفروت الجفتيك جسو. قديسة مريم مع تلابالينا متنبين السوفسيات الموتانا. آمين. سليم عليك ماريا بجراتسيا ممليا الملايميك امبيركاينت فوست النساء امبيرك الفروت الجفتيك جسو. قديسة مريم مع تلابالينا متنبين السوفسيات الموتانا. آمين. سليم عليك ماريا بجراتسيا ممليا الملايميك امبيركاينت فوست النساء امبيرك الفروت الجفتيك جسو. قديسة مريم مع تلابالينا متنبين السوفسيات الموتانا. آمين. سليم عليك ماريا بجراتسيا ممليا الملايميك امبيركاينت فوست النساء امبيرك الفروت الجفتيك جسو. قديسة مريم مع تلابالينا متنبين السوفسيات الموتانا. آمين. سليم عليك ماريا بجراتسيا ممليا الملايميك
imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat talbtana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru ta' dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien mob bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la d-daħalnix fit-tġrib, isdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat talbtana, dak li twilet għalina li tkun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kolla wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru ta' dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina għal nubitna. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la d-daħalnix fit-tġrib, isdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa,
مبارك الفرط tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Mixxir u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-tana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana. Slim għalik lilek ngħidu, għaliex aħna t-trufnati u li teba, lilek nitniedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina, urina wara dan it-trufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tal-Knisja, missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Mixxir u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Jitolbu għall-erwieħ eżis, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Litanija, mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana, Kristu il-qatt tal-btana, missier eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddisalla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xeba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina,
li tistħoq l-imħabba, اطلب علينا bla teba, اطلب علينا tal-aġeb, اطلب علينا tal-parir it-tajjeb, اطلب علينا ta' min ħalaqna, اطلب علينا ta' min salvana, اطلب علينا xebba kollok aqal, اطلب علينا xebba li tistħoq kull qima, اطلب علينا xebba li tistħoq kull foħrija, اطلب علينا xebba kollok seta, اطلب علينا xebba kollok ħnina, اطلب علينا xebba dejjem marbuta malla, اطلب علينا mera tal-qdusija, اطلب علينا tron tal-erf, اطلب علينا bidu tal-ferħ tagħna, اطلب علينا amara tal-Ispirtu Santu, اطلب علينا amara ta' kull grazzja, اطلب علينا amara ta' kull tiba, اطلب علينا warda mistika, اطلب علينا علينا torri ta' David, اطلب علينا torri ta' Lavorju, اطلب علينا dar ta' Deb, اطلب علينا arka tal-Aqda, اطلب علينا bib ta' Sema, اطلب علينا kewba ta' Filodu, اطلب علينا saħħa tal-Morda, اطلب علينا ken tal-Midinbin, اطلب علينا faraġ tal-migranti, اطلب علينا faraġ tal-imniktin, اطلب علينا għajnuna tal-insara, اطلب علينا sultana tal-anġli, اطلب علينا sultana tal-patriarki, اطلب علينا sultana tal-profeti, اطلب علينا sultana tal-apostli, اطلب علينا sultana tal-martri, اطلب علينا sultana tal-konfessuri, اطلب علينا sultana tal-verġini, اطلب علينا sultana tal-qaddisin kollha, اطلب علينا sultana mnisla mingħajr l-ewwel ħtija, اطلب علينا sultana mtella fis-sema, اطلب علينا sultana ta' Rożarju mqaddes, اطلب علينا sultana tal-familja, اطلب علينا sultana tal-paċi, اطلب علينا ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, اغفر لنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, اسمعنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, هنا لينا itlab għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem, u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Inti tidfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin ta' dejjem. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għallanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, اطلب علينا San Bastian Martri, اطلب علينا San Turrocco, اطلب علينا San Paul Missirna, اطلب علينا San Publio, اطلب علينا San George Preca, اطلب علينا Beato Nazio Falzon, اطلب علينا Beata Adeodata Pisani, اطلب علينا intom addisin protetturi ta' Alla. اطلبوا لله علينا. U Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek,
inti li tgħix bis-Sultan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.